Biyag di tao. Biyag di tao. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Malmalpasan ti patarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talaga nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw ti pan nakaabak mo, pare. Nagsurti ka. Ay gawin na pare buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya pula day ta iti panagsugsugal ko. At tiwa ka dagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na asam iti sugal. Anusak di kalapaw ko iti teng at italtalon. Tinapatag, naragsaka. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector. Tanagtawd iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga palan ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang at ibalay na. Maapresyar ko, tanalaing di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito yung lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madaanak mo't iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo araramidan anak. No maigungon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga, balay kanda dumapay mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan nanday ta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Agtalong ka lang ngayon. Napimpintas pa ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas day ta aramid asugal anak ka. Sana nasayat day ta. Boyet, mapanta ka ni balay da Hector. Anya nga iti aramida kay di balay da Hector, Marian. Ginom kayo kan iti anak. Kadway da iti babarkada na asukal. Mabay na ka mapan bakit? Jakbat am mo dagiti manugal asa nga ilin ha. Ay, agyaman naklakay. Pinakila nung mapan ka nga paisip di balay na ginom iti araw. Mas dawak akin ka bakit? Kunak no palubusan na kamapan aginang iti arak. Subsubukin ka lang, no talaga ang mapan ka ginom iti arak, lakay. Ay naam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Pare Hector. Ngayon madalimitasyon na. Lakay. Mapanak la iti talon kun ngam ti mapanak agbartet. Sayang la ti oras ko dita bakit? Sayang ginagado nga arakan pulutan mi di kalman, pare buyet. Di ka ngamin imay, di balay ko. Ha? Ay, ikwa. Adda ngamin na panak Pare Hector. Adda na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang adda inarami ko iti kalman. Alala. Sana na dahi ti pagsaritaan ta pare. Mawatan ka matkit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Ika lang marabakan pare. Sika talaga, Pare Hector. Umay ka man kiti pare. Sa dino ti papananta, pare. Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adakkel Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sakin saan lang dita. Agsyat ta.
Awisak man dagiti babarkada ket aginom tayo iti ara. Anda ako mapay papanak pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakam ko ken ka no di ka umay iti panangawis ko ken ka. Anya? Bumawi ka ita nga ginom. Gaputasan ka ngay may idikalman anaginom. Makita mo tinalpasan na balay ko pare. Nakala peso. Selebrasyon kon da ito ket agrenek tayo iti adu apulutan ken adu nga ara. Ket wala pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal tagayin mo tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pars! Isumati pagbagakan ko na. Angam saan ka no ana asam iti sugal. Pare boyet. Makita mati unag tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon akaslas sinyan. Kaslamat tin palasyo ti balay mo pare. Naglawa kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungaron ngay bagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, ta iso ti usaram nga agsugal. Patyan na, ta para matla kada kayo kanibagat mo ti bagbagak. Pare Hector. Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. Diyak kahit isugal pare. At dayta ka manan ako na. Di mo man sang kay baga dayta di mo kayat ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagayam nga agdubli ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumuten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta nga boyet lakay. Ako awan bakit? Kita ka di dagiti naana yun adidinta. Wano umapal ka ken ni Hector ana pintas ken nagdakkel ti balay na. Ana yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lat ta bakit? Tinapatag. Sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga mitlakan. Uray no katawaan na ka ni Hector. Akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tamit nga agdenden na lakay. Anya nga pare Hector. Anya tiramidan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadilang, ambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya? No naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dayta mo ti sigod nga aramid ko. Noon may sugal ko, mapanak agtakaw. Ako pare. Tayta ka ti kakatkukan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung ti makamo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. At danton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay pare Hector. Wan, pare boyet. Awan nga min makasarsarita ka di balay ko. Isungay mayo. Basta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasagok ang merienda. Tadayumot ngamin ti tersena dito kataltalunan. Siga, med pare. Saan na parikot ti merienda? Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo. Makapasalibo kang itirik na. Talaga may pare Hector. Marelax ka dito kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare boyet. Wan nga ron pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa'y dagiti kalding na iwayway iti saan uling nga dayo. Wan pare. Kalding ko amin na kita. Aduda. Napauli mo kamatan pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ay ko
Di mo lata ni kaskaso ti panagulima ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige, sige. Sana ko nga agbayag pare boyan. At apay kayang aramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matan na imalati pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya nangawis kan kagaginong iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras nga inawis na kan pinagkidkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Naparte ko kon pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko apagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka iti dalan nung agawid. Kababayin mo kan ka pare. Anya ko mga iti pagbayanan. Maturog kan iti balay. Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan pare. Managdandanag kamot ako na. Ha? Mawatan ni Marian, wapayasaan ka ang makawit ita. Iso dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na pare. Alala, tuloy ta na ginom pare ko yan. Ibusan ta tinabat-bati pa nga arap. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa nga orayin na ka ni ipagmarian. Apay kasinsinjuan, anya tinapasamak. Jinwang yu, tinakaw da di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Hindi makariing ni ipagmarian. Awanan. Jeta dilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga ro, ti asawa kasinsin. Napan ije barangay hall. In-report na ka ni kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam. Tasan man nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni pare Hector. Naginom kami iti arak iti rabi. Ala, agsang sangit pa ni ipagmarian. Di na namo tararamidan na gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matinda ti napasamak. Ikay madanagan, tapaimbestigar ko ang naimbag, ti pan nakatakaw tinwangyaw, Marian. Boye, Agyaman kami kapitana. ang kasano day tan lakay. Anya nga iti usarem nga agtalon. Tinakaw damod tang tinwang ta. Dagiti awanan ba yun agtatakaw. Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko pagtaltalon ko. Tinakaw da pa'y. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaydad dito'y barangay tayo. Naskan ang maimbestigaran ang naimbag da ito. Unay mo ten tinapasama kitinwang mo, pare boyet. Wan nga ro pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti nagtakaw. Ala, di ka madanagan pare. Kinapud mo na. Nangabakak manin iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman no kasta pare Hector. Talaga nasingpot ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan niya man na, pare boyet. Gumotang kay ti may sa akaban na bagas kan groceries tapno adu ti abastuyo. Anya? Ni, kababain launa yun kan ka pare Hector. Di mon panunutan dahi ta, pards. Nasingit ta nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayam mo. Agasam nga, inikan na kayo ti kwarta. Wan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan ta nagtawd iti sugal ti kwartang inted na. Pilit naman. Guraan na kanuno diyak amatan. Sayang dyan wang talak. Bagot. Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Di man ni pare boy. Tinakaw may tinwag na. Ayam sana bali tayo ni kakmutan iti kwarta. Di kwarta nga inted ko kan na. Kat bayad mo't latin la ko mi ano na.
Nagmayatan ti agilan. Iti naglamoy at asubah na makarelax na tao. Nang runa, kaya't nagpintasan ti balay ko. Agkakangina, nagiti usar ko iti balay. Siyak, ti kapintasan, iti balay, iti lugar ni. Ginginid mo tayo iti napiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos iti balay ko. Karating at kipumanaw. Marasudan ti balay ko. Boyet! Nagpigsa aking ginad! Wan nga Rod! Marian! Anya ka din dito mapas mo sa amak! Apo! Kalaat na ito, ano pasama ka? Agtalina talaan dito eh. Ha? Nasuot ti balay ni Pare Hector! Wan nga Rod! Tulungan na ka, bang asyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran! Tulungan tayo ni Pare Hector! Napandagan iti siminto! Tulungan na ka Pare Hector! Bagkatan mi iti siminto na ipandagkan ka! Kartungan nyo, tsak mamusan ang tisakit. Nagsakit ang tinter, abagay ka na pandagan iti semento. Pare Boyet. Ni, agyaman ang panagsublim ti puot mo Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka? makawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanyak pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala ko matababakawan na. Di ka maawatan Pare Hector. Awan mo't basol mo kanyak. Anda pare Boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Gapoy ti panang loko ka. Anya? Siya tinang takaw itinuang mo. Anya? Tinakaw ko tinuang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakpak. Pare? Ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Sana rin banday dyan nga naramin ko. Ala, agpaimbag kakit di, Pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga agasawa pare. Sana ano ti kalapaw yun di naggingin di tinapigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos pare. Saan kami nadangran kan sana narsool ti balay mi. Awan sir di tinagdak kalabalay ko. Gaputa narsoon lang. Nakamiris ako pare. Nagtaon mo't lang ti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabuisak. Sikapay agayam ko ti tinakawak. Nalabit, nadidigrak. Gapoy ti dakas nga aramidek. Agyaman ak ta nakaamiris kan Pare Hector. Di ka madanagan. Tulungan ka latta. Tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet. Di ka danag. Napakawan kan. Basta agbalbaliw kan ang mamimpinsan pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Daytat itandaanan. Uwan pare Boyet. Tandaan ang amin ngayon bagam. Agyaman akmat. Gapoy ti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi ti kinabaknang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.
Hello gagayam na imbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan ti intay drama ita. Ngam sakmay na hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa ka na amin nakabagyan na dita naggasikan ka ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti ko na ni Kabsat Ilyang. Dirman ang biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas-lastog wenno palpalang guadming agasawa. At daornong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong ta ije bangko? Kay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo alakayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa pay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mula mo makapadana ka talaga. Ijak maituturugan panunutan da ita. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Napay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil balay? Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay. Basik kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon diagnaan ti tuy balay ta. Kaada mo tin babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Umdas di kwartata tadakkil ti urnong ta. Sa bagay, ada mo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito ilubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Ewan na, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Idi saan tapay ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa itay intida a kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dya. Ewan problema, tagpinpensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot. Planuan tante panagpatakder tayo ti balay ta. Tapnomal pa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may aparinovate? Kastoy na layto yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di ta abay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayaw. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Ta ijay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbes nga ag-enjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay ag-shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya mingarob mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isu ti aramidon may. Kat awan makalapod kada ka may. Kwartami mo ti aramatod may. Isu nga awan. Ti asino man na makibiyang iti pangadeng may. Ha? Huwag ka raw. Nagbanog ang may taramatin mi akwarta. Saan mo adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan.
Nakalukata hindi bangkaw. Intagarulan. Agura ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruata kwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na kwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti duwa nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan dagiti manipdot. Awampay na po uta kasi nipdot da nga ikubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng gantatang iti materyales, bakit? Wen nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakitan tinakamdan karon. Baybayan tayon. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wen ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nauray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya, Kaya't mimot apadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basik nga raw. Kaya mitay dakkel balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya kung tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Anyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamot babalay dagiti kakaanak kamaon. Iswa dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata a kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagami ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akad saaran. Kusina ti may kadwa akad saaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay, mabalay. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Ano sa tapay ti agtipid basit iti makan.
Tapnosan ang mabitin ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawat iti karnikal. Ah, Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. saan itan? Tada ti paggastusan ta. Nalang araw. Aginut ta. Tapno makabalay ta. Iti dakkan. Lakay. Nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang ang urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw. Iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat. Kan, panggal daw day tuya na pananganta. Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti panangantay ti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, awan lata, kikay. Rayom nga raw da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa anak at timawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin tikas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagbag na bagat. Ay kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornungan ta kidya pangnayaw ni ti may gatang iti materialis na kay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan iti may patpatak. Tarabalay ta. Agi na natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari ti dakilabalay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, agkoy-kuy tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samit ti urnungtan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta magabayin kimbaga ti karpintero. Yung di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanungarudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kaskasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta.
Umutang ta kadagitan nakta. Rasan, dadala din lawin daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kay, nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumusta ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami di ti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante ay malpas. Huwag magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo ah. Sanain, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmagnaaklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso nga agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Magdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulaka nakadakdak ka labalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa'y di magatang ita. Awan pa'y tiles kun bubida na. Ururaya nga ron no bumulod da iti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sa pa'y naibusan, tinutang ko a kwarta. Kay, kasanaw. Ipasarding tapay lang. Ti pa nakaramid ti balay. Ay, saan? Sa kaya't ngay baga ti taaw, na bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanan. Naibusan ti urnong ta. Magsapulak ba na iti paglunak? Adaw, ti paglunan dita. Sa nabalay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. When may kindi ah. Nalang ano. Aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, when ganon bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disenyo na. Iso na lang ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod a balay ta. Alangan na pagkatin ta pala lagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay la ti utang ta. Ay ka, utangin tamadin Dam amaw, ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay.
Anya nga, kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa, kabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho, ijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan, kabagay. Ngam saan mi pa kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak, dito third floor! Dito silitra! Abay, ayan mo, mate! Adak, dito yung first floor! Umay ka ba taday paramin ko kinda? May nay na, sikati na kasapulan na! Di, sikati umay dito yung third floor! Pero saan? Day, saan? Masado, taklaan nga bumaba! O, dayay. Makabanlog mo ti umuli. Dito yung third floor ba kay? Nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ta ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay? Makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Sika, alam ti may sa kudso ni Jay. Kun tay pungan, kun ulos mau. Ta maturog kay Jay no kaya mau. Hey, mandak mo ta. Mabuti lang no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah. Ay, awan ba'y pagbayad ta? Ay. Una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Tanapintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka ma. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Taray ka ni sa ospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagiday. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakaatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Uy, nga raw, nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan, tisilid may. Ni, asino dagi iti agbusbusina iji baba, nanang? Ha? Ay, andama na, dagiti umayag singera nakaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga minti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw.
problema no ka nawa makabayad na kita. Nagro na kit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil latta ti asawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, digusak kan aminan. Pasaray saan mi matlama usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel a balay. Nang runa ita tainutilen ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, just tagina kada kayo amin. Biyag di tao. Hello! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablawang pa dagiti sumaganad, da Maria Fe de la Cruz, ni Marites Ngalatan, dita Singapore, kina Belinda Ramos, dita Toronto. Katitain tayo nga rudendanggan ti episode 310. Dito'y drama tayo, biyag di tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas na uming. Karuprupan. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asikati kay ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may isang anak ta. Jack kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Jack nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti adu. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Jack ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka iti talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipaito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran akon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tama ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang tulay ta iti umno a panawen. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasidangay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tanasustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awa ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, tanakamangmangit mat. Sana balay. Tadak mat akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di adda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da ije balay da. Takasano,
Nagbabak nang dagiti na kiasawaan da. Ah, Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog taday bagak? anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga ang trabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Ah, Agluwa sa kinton bikat. Tayo nakagsapul iti trabaho kay di syudad. anya? Ay, isa na. Basit pa iti anak ta. Kan, di ka pa unay makatagad. Ngamin, di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaala akong tagtrabaho. Lading itak, ngam di ka palubusan. Lading itakmat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyaktag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit diti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Pasensya ka na. Naranaak ngamin din nalaka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amangan no lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapula kiti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdakmat. Jak pinalubusan. Angam nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasim ti apo ka o ka. Nakuna namat kit di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwam nga agnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ang mayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy. Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana. Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito yung apartment. Naalala, may kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso asigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikatakon. Ket aksapsapol da iti kasukat ko. Apay nga mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta. Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama.
Ta umay ag dinner dito. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laeng ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, nani. Gusto ka iti dayta. O, ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti pa nag-inistorya tayo, honey. Lena? Saan maturog tinobyo dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. No kasta? Ada asawa tinobyo? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabaho. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanak iti syudad, tayo naksapulon ti asawak na nang. Anya? Apay amum ay ati pang sapulam kum kuha na ijay. Sapulak ka. Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasano ang masapulam, no di mo mo amaw ti address na ijay. Nanang. Saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol na mayawit kung ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. Ay, yan. Manipong mo nga mimpimanaw. Sana na nagawawi da pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kasta nanang. Sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman ak tayo mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kumana. Kailiw da kan iti anak ta. Ladingitak Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag. Tamangan mo namnamaampay lang ti pa nagsublik. Sikan ti makaam mo iti anak ta. Tabi siya iti trabaho ditoy. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayaten ka. Kasapulan da ka iti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit ti bagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Kaya da balik, tada ti anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatek ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam, no di na ka mo ay-ayatan, awan serbi na. Iso alipate munday tarik nam kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awam pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadoram, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta nga min tinadlaw ko ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kang kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, ure ka sa ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan ng trab-trabaho, friend. Okay, anya nga ro ti planom? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang ada asawa na. Kasmat la itinobyom. Anya? Ay,
Kasanon ti asawam iti probinsya? Nabayagan na nalipatak dayjay, Diana. Kaya't kaatuladan, nga oray saan ka nga agtrabaho, at dalata kwartam, kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena, ngam nawabalin, jak kaya, ta maitulad ka kanyak. Ha? San apan nakibiyang dayto ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napatas kun dayta? Iso nga, amok ti bagbaga, kan adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana, Iso ano mabalin? Diya kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kan kuana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. ay, adakan ka dayta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari, kadi kan to agri, katitisidong ko, Lena. Agbiag kakas la rena. Itid ko kami nakasapulan. Ken agabang ak iti pagnadam. Agyamanak, Densyo. Ngamjak may karya ka na yun ti panagdad nata. Tamo meten, ado na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak dayta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Aday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Kaya niya kumahita. Sana problema dayta. Uray aga na kaiti sa nga pulo. Kabayla ka suportaran. Anya? Aywanam maruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta. Kas nakaano lang iti maladaga ti apukok, Ben. Ang amita, dakulan. Dandan agiskwilan. Uwan nga ron nanang. Mano natawan tinapalabas, manipod pinanawan tinana. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Uwan nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kunti naramin ni Lena kanyak. Una, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandro nga ipaabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Sapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalaangan nga umay dito'y dagos mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karboy nga mga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Abay, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo amin na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko, iti original nga asawa. Ha? Iso adi mo sasawan ti kasta. Anay ko, agsakit man ang di barong ko. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga rod. Yalan kay ti danom.
Diana, sa dinot dayan mo. Ada ka di pa itisigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanaw ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sinina ak tinobyo ki Jay. Apay, ano sa sanitam? Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di patay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti pan nakalamay na iji balayda. Jak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad, kasano kayo ang kadagiti ubing? Jak kamo taramidag, friend. Awan na pulos ti imbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sabali a babae. Anya? Ay, friend, pumanong kalaangan di ta syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang di ta. Sabay, ay na po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa nga di probinsya, Diana. Pimanawan dagiti truck ng bunag iti inapit mo amula manakaw. Wala nang. Kahit naranaak man ang tinangina a presyo ti imula katarong. Ay weng nga raw da. Ay na. Ha, aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala na. Kahit patsik a parabor ti apo ti amin a bendisyon a maaw-awat ko. Why, wala nakaw. Naayat unay ti Jaws, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Wala nang. Kanwun gayam. Nasao ni tatakan draw nga ilako na ti abaga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Truck pay! Wala na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, adan nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita? Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka mat. Anak mo dagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti amada. Tatang, ato yun ti pinaalam na danon. Iso ka din ti anak ta, Ben. Uwan, ni Girly. Girly anak, agmano ka kaninanang mo? Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel kagaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Syakti naman anak ko. Kumusta kan? Apay nga itakalangag pakita ngay nanang. Sa di no tinagapwam. Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, ay, wan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod dito ruar. Dito unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adda pa'y gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo diti probinsya. Naasiwan na ti Diyos, Lena. Iso tinagkapan namin dagiti aparamor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kung ti panang panaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adda pa'y gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnublian pa'y kan ka. Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kuman mang namnama pa'y kanyak. Ben, No pamakawan, may paikukan ka.
Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. Di mo isukat ti pamilyam iti kinabak nang tanag kibaltang isudan tumetlaeng ti asit kam. Alagagayam ti tan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan dito'y drama tayo biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.